ia le atua faafetai le alii afetai le atua o le ua tauni foʻi ia le tatou fologa i lenei foʻi ia fiafi manuia sa taʻitaʻi lava le atua i le mai lava le taeao e oo mai le alii taimi i le agaga ma le faaloalo ia o te faatalofa atu ai le ia foʻi o le tatou au faafofoga ma se foʻi ia i latou ua fai ona maua mai le tatou aunaga luga o le Global Kingdom TV Channel ia po tatou pokalami foʻi o le manai o le manava o galuega ia la foʻi le manatu ma le talitonuga o le tatou pokalami ia sa faapea ona maua le tatou atunuu se aso manuia ia a o iai foʻi au tutiuti ma faiva o lenei aso faatalafatu i le suaeosuga i faafegaiga ma o latou faletua faatalofa foʻi i le paia o le tapoʻiga ana i matua i tonu mota malawa ia o ai foʻi se tasi o lo faapea ona faataotolia foʻi le falaefu ia ma apusia o tofaga i tonu mota malawa po tonu foʻi o mota gasegase ia afai ona te faafofoga mai lenei afiafi ia faafetai i le atua ua taʻitaʻi mai lou soifua ma se foʻi o lana faamalologa i lou tinu ia o loo faapea ona maua faatasi e taʻua le manuia mai le alii i lenei foʻi tulafiafi o se aso e faaupopo i o tatou ola ia o se mea alofa sili lea ma tāua mai le alii faatalofa atu ai ia viia le atua ua tatou aluia manuia ia lenei foʻi tulā ia mese le tatou pokalame lenei o le manai o le manava o galuega ia le faisi tatou tatalo ia tatou atu i le sina upu faamalosi ia ua le tatou manai o lenei afiafi matou faafetaia tamā le atua le tamā le alo ma le agaga paia faafetai ua e taʻitaʻi mai lo matou ola ua matou aluia manuia lenei foʻi vaega o le aso feagai foʻi i tiute ma faiva me se foʻi o nai fanau ia aʻoaʻoga galuega i tonu o fale ma fafo so se mea sa faapea ona iai lau fanau moli a le agaga faafetai lo matou atua ia ua sa e moaʻau lava ma e muliʻau le aliʻia i so se mea ia o lau faamalogologa foʻi o matou tino iai lau foʻi taimi e lagona ai le maʻi ia e faafetai iā tamā o e toe faamalōlōina lava i matou nisi foʻi o faataotolia le aliʻia i maʻi o le tino lenei afiafi ia e momoli a le agaga faafetai ia ua e talitonu le taofi ia o loo ua faasafua lou alofa tunoa e ala i lau faamalologa i luga iā te i latou lenei tulafiafi moli ai le agaga faafetai tele i lauafio me uma ua e faia ma e tapena mo i matou ia viia lauafio e faavau talo i lenei tulā o le amatalia foʻi le matou polokalami nei o le manai o le manava o galuega i luga o le Global Kingdom TV Channel talo i lauafio faau mai i matou me se foʻi faapaia le aliʻia le alu atu ai o lau upu i luga o le ea ia faapea ona iai nisi e faalogologo maua foʻi se mea aogā i lou fetalai mai lenei afiafi ia e viia ai lava lauafio e faavau o a foʻi ni o matou faaletonu lenei aso ma ni agasala i luma o lauafio faamolemole faamagalo mai iā te i matou i le suafa manu malo Iesu Keriso lo matou li faaona ua matou o le mawalaau atu ai nei amene ma amene ia le alii haleluia ia o le tatou autū e iai foʻi sina savali lenei afiafi ia na ua e silasila mai ai ia e iloa oe i laugagana e iloa oe i laugagana ia o le tatou tusi faitau ia o le tusi lenā matai o e 26 ia alona fai upu e fitu se fulu ma le tolu matai o e 26 ia alona fai upu e fitu se tolu aleluia ia mana ia pe se faitau mai fai upu le 6 ia se o atu le fai upu e fitu se fulu ma le 5 ia malamalama tili ia le tanto savali lenei afiafi ia mai se ia o le fai upu lenā o loo faamamafa i ai se tautalaga i lenei afiafi ia o le fai upu na e fitu se fulu ma le tolu ae faafoga mai i le faitauina o le afioga paia le atua a o peteru sa nofo o ia i fafo i le maota ona alu atu ai lea o le tasi auauna teine iā te ia ua faapea atu o oe foʻi saolua faatasi ma Iesu le kalileia ona faafiti lea o ia i o latou luma atoa ua faapea ane ou te le iloa le mea e te fai mai ai na ua ulu fafo ia i le faapaologa ona iloa mai ai lea o ia e le tasi auauna teine
wana whai atu ie ua iai, o le nei tangata fo'i sa la whaatasi ma Yesu le Nasareta. Ona toe whaafiti ai lea o ia male au ngani o te le iloa lea tangata. Ua toi titi o na wane ai lea o e na tutu mai, ua whape mai ia Peteru. E moni o oe lava lo la tou, a wā ua iloa oe i launga ngana. O na ungani ai lea o ia ma tautō ua whape antu, o te le iloa lava lea tangata. O na vivini iloa leo moa, o na manatua lea e Peteru o le upu na whetala ia tua Yesu ia te ia. E le vivini moa, se ia e whaafiti whaatolu mai ia te au. O na ulu whafo ai lea o ia, ua tangi lotu. Ia le ali. Manuia mai lea tua e tusa ma le whaitawina o lana fionga pa ia le nei fiafi. Ia te ia pele vi inga, nei maso uma e o i whaavau. Hallelujah, fatal fatu le tuafine ia ana tongia, ia mese foi le sunga ia J. Jimmy Brown Williamu ia ua mo foi lava noe. Amata mea ile nei fiafi ia wale whaafonga foi le upo le tua. E lo o e launga ngana. Ia ta ua ngana. Tato va ai le nei foi va yaso ia tari tonu o le vaiaso le nei o lo whataua e fo'i le ngangana a sia tunu ulea po na ia tātou uso i tonga. Malo le lei, ia noinga le wha malo tonga, ia malo pito. Ia fefe hake, ia po a mai oe, ia saipe, ia o manuia whawhetai. Ia malo le lei, whatale whatu ia te utau le nei fiafs. Ia le tua, ia o le o tātou whiloa i manuia. E tāua le ngana e loa ai oe i launga ngana. E loa oe o Samoa i launga ngana wha Samoa. E mantua fo i le taimi na vai ina inga ngana ina ua manatu ane le tangata i ona manatu wha mau lunga ma le. Ina ua tau mawhai e whau le olo fo i lea i papet. Tau mawhai e lea le tangata e whau le olo. Malona lava manatu i lona poto malona i loa. Ia e hau wā le tumu o le lato wha moe le langa. Taluai o le taimi lea tasi lava le ngangana e tautala ai tangata o lalo langa. Ai peita iane ina ua sila ma iai le atua. Ia wapele o le atua o iai. Ile ia o le kaofia le mea lea longa o inga e. Ia ile ia sesi mea langa wa ata mai tangata. Pea lole o le tua ia mana ia la paule whaingas tau fia hai le ata mai o le tangata. Sui ngana ina awane i masani, awane i loa elesi le mele whai mai elesi tangata. Ia lono winga e fiu lesi wala au mai, au mai di suo. Alau tau tala wha inkia mai, alau kau kala wha kolea aku lesi lalo. Au mai sa bala, ia e whalo mai e se ngana wa lei loa la el tangata po le halme o tupu. Ina ua wha ese ina ele atua ngangana. Ai ese fo ile tāua ma leo ngā. Ina ua mautu le ngangana le atunu ma tangata e tautala ai. Ua whaingo fie fo ile lātou fsota inga. Ai nei lava ngangana ese. Ia leanga o le atua na whaia le ngangana al tangata. Sila fia le leia le atua e uia ile ese o ngangana. Ai sila fia le leia le atua le ngangana. Ei ona umai le ngangana ese. Ngangana ese fo i leo le mea lofa le nganga pa ia. Tau tala ngangana ese. Le ngangana nana o le atua na te sila fia. Ai le tatou mata upula le nea fiafi. Ia ua sila fia ua le toi tau wha matala ina le mena tupu fo i a Peteru. Se tasi fo i o tangata i longa i le tula i mai fo i le lavano no fwai ma Yesu. O iai Yesu Kiriso le lalolanga. I le taimi na whaafiti ai Peteru. Ma ia tautino ai tangata whai mai nante le iloa Yesu. Wa whiwa Peteru e tau sisio ma tau whainisi ana tala. Tasi ale tala tangata. Le oe le na whaatasi ma Yesu. Sa matou wa ai a te oe. Umale na.
al watu i lo mal fa punga le pe ona yele tato matua le nei afiafi i le matou te loa o e a ole langa mau te loa o e launga ngana haleluya e lo te mi tato te le fa o lai nai e se le ngana sa tato tau talai ole i male o male u male nga ese ngana ai ina wa a vea tato matanga ta fou o fa fou wina ile tua o tato ola wa tato talia Yesu Kiriso e fai mali i mafaola o ina sui e fo ile tato ngana haleluya wale to tau tala i tato ile ngana tuai o ngana le lalo langi haleluya wale mafai on tau tala tato ile ngana fatinga ma fo fau haleluya o ngana ese ia o ngana le lalang ele te tawon to tau tala i tato e o talia Yesu Kiriso e ve mali i mafao no winga o sui le tato ngana e loi fo i la tato o tangata faola inga ma tangata o talia Yesu e ve mali i mafao na e loa i tato i le tato ngana o le upua ia o masani ai le tato o tunu e loa le Samoa i lana tū o lana savali ma lana tautala haleluya a tautala fo li tonga ma lo le lei upapito ma lo pito e lo le lei le tangata le tonga ona o lana ngangana a whalongo fo ia tala noa le maoli kia ora haleluya ia po anisi upu wha maoli tato te malama mai fo i o le maoli a tatou o mailo i le tatou i tūlanga whalenganga. Tatou te iloa le tala e tau tala ai i le o langa whalenganga. Ta e pua ina tuai ma wha iloa tuai tangata o i tatou o suia la tatou ngangana ina o tatou talia Yesu Kiriso e vea mali i ma whaola. Haleluya. Mi ia le tua. Ki uana si tama o Peteru e tau sio. Leo te le iloa Yesu. Eu queria ir por aí, mas que faz mais aí. Fio Peteru e tau fai se fainga. Ana mate ia e tangata i lana ngana. E mai au e ke pepeno. E iloa oe lau ngana. O oe lea. O iloa oe lau ngana. Haleluya. Vi ia le tua. Haleluya. E iloa i ta ua tangata whaolaina. I la tātou tala po o la tāna ngana. E te tau on tātou whae tete fo i la i le whao ngā ina o le tātou ngana. E le mawhai o na wha leo le ngana pe au noa ma le laulau whaiva o le tangata. No inga o le laulau whaiva le ana te vai ina le ngana. Yang atau tala lo whaiva Samoa i tala no whaatonga i le mwhai. Haleluya. No inga e te tau na leo malula. Le laulo whaiva le anga o le laulo whaiva le na te wha leo ina le ngangana al tangata. Ia le tua. A tono i fo i la leo ua. Au mai eise manatu mo i tātou le nefiafi. Whai mai o le pule lea i a te tātou. Me le laulo whaiva o no iai le pule le ola ma le oti. E whai mai iai le whata oto e sfuma le valu. A lona whai upo e lua se fulma le tasi. O le oti ma le ola. O no i le pule le laulo whaiva ia. O e manana o iai na tau te ai lona fua. Haleluya. Inga pea ona o whai atu o le taimi o tātou malama lama i le fionga pa ia le atua. Tātou te leto e tau tala ai se tala e oti e stas. Tātou te leto e whai ai se upu e oti ai se nganga o leisi tangata. Po se upu fo e ti ngā i leisi tangata. Anga whai mai o le laulau whaiva o na o sina whai tino i titi. Ai ma whai o na ia whasi o tia le matua i tangata tino te le. Haleluya. Le laulau whaiva e te tau o na pū lea le lei. Le laulau whaiva se tu lau. Le anga laulau whaiva lea o lo iai. Le pū lea le ola ma le oti.
Haleluia. Winga e te tau na pu lea le lei le ngana e tau tala ai. Le ngana e mawai le fia. Le ngana e mawai le ola. Le ngana e watu wai le upu wha maros. Le ngana e mawhai o na le lei ai le vauso. Ai le mawhai, ai le o le ngana e wha ma sei ai le vauso. E loa ai ta ua i le tanga ngana. Pu lea le ngana. E feso e whaalo na whai upu e luas fuma leiva. Ia foi si foi tau fa pea au ane ia lu watu se upu leanga ai o tau ngutu na ole upu le lei e ati ya e ai mea ia o ngā e tupu ai le lei e wha longo iai. Hallelujah. I loa o le tangata e tau tala male ava tau tala male mi ngau tau tala i upu le lei tau tala i upu le ola. E se le fia o tangata e whaalongolongo iai. E fia whaalongolongo iai tangata. So se taimi e tala noa ai. Eisa. Langa e tala noa mai lava. E tala noa i upu e ola ai. Tala noa i upu le alofa. E tala noa i upu e whaamalosi ai i le isi nganga. Hallelujah. I ia le tua. Whai mai nao upu le leia. E ati ya e ai. I mea. I mea e au ngā. Hallelujah. I ia le tua. No inga o fisuia, inga ia o le ngangana. Pea ona o ta ua, i le taimi wa sola. Sa, tau tala i tātou i le ngangana le laruranga. O le ngangana wha ti ngā ulu. O le ngangana e ti ngā i le isi tangata. O le ngangana e tangi ai fo i le isi tangata. Sa tātou le loa i eise a fianga o upu tātou tau tala ai, ia tātou whanau. Ai ina wa fio Yesu i tono o tātou loto ma wha amala malama ia te tātou. E iai a fianga o upu e watu i o tātou ngutu seitulau. O le mele le wala patai ma iai wa apostolo. Awane i alu watu se upu leanga. Ai yo o tau ngutu. Whai mai wana o le upu le lei e ati ya e ai. Nea e au ngā. Nanga i te lelo na fianga i leo langa whale nganga o tangata. E a fia i fo i le tino. E a fia i fo i le tino. Pe a whai a esi se. Le whaonga ina o le tātou ngana. E i loa ai o tā ua o tangata o whaolai. E i loa i tā ua o tangata whaolaina. E i loa i tā ua i le tā ngana. Hallelujah. Vi ia le tua. Pea ona o whaiantu, o le ngana le tangata whaolaina, e tautana i le rofa. Hallelujah. Nā whai mai kolose wha, ona whai upo e ono. Ia lea au noa, a o tau upu ma le rofa. E tautala tala i le rofa. O inga an tautala i le rofa, e tautala i upu e ola ai i le isi tangata. E loa oe i launga ngana. Ai loa foi oi le taimi te tautala ai. E te loi. E te foi le, a tatou walo atu foi le, a satama. Ia le o koe mamau, koe kasile sa. O le satama. Ia ke le inga whao ngā ai e le au whaila unga o le satama. Ia le tala foi le haiopu. I siona to olua. O vai ala male alofa isi dava yopu ile mena tupu matu ai wo fiu si tinai tau singa o si to ino yopu malona mai ai wo fiu tina wala ngona fo tina ia le lava wo le fi tau si tani talo si ai le yese va fa pena hallelujah bangalea ele ia ma se tasi nei lo le vai o sitina ma le papa o siana to fa ma se me o lo fa tu ulu yo na mafo fauna fa to ai loa le tulanga o le me o lo le loto le tina ina wanga ngana mai me yopu ela sanga fa mawalo fa to tua ai le fai ia ile tua fai ia ile tua ke o ki ai
Hallelujah. Aya anga fai file muanga yang fe awili do kwasi ngo fiongo vai da ye. Talo fai sia vai yo. Te no ele tali yo. E fori nga mai ele ya ve yo. Pu eu ia ina fai si maku ku yo kali yo. Ai pe ia e fori nga mai ele ya ve yo pu sing. Isia nganga po selangona ita le fai nga tali yo. Langa fo ila tangata wa mafana le la mafutanga maletu. Te lo o tangata e mafana la mafutanga maletu. Po o me vivesi o le hali vivesi vale o le hani mea e ono tutupu fa fosei. E to alta. E ui ala inga faisi o onga o le kari e jopu ga fai atu si ono toru. Ai langa olo iai le langona le nae fōringa mai, o nai iai sea awa o ngā masea awa inga yoku si ona tōrua. Whai mai, e te tautala mai lava e te tautala mai le vāo fofine vale lea. O le ata tautalia ea na o meli lei. A le a whawhea me leanga. Ai a o le koe ngā kali lea sa o le upu foi lea e whai ai pusi. E maru ai via. Hallelujah, ke on pusi le fai tato fai ai pusi. E yei le upu fasa mo po se mo ngana na fai ai pusi na. E malu ai via. E fa pena umala le tali yopu le sa fai. E pe e malu ai via le tali yopu. O le wa umo na lau le vai o si ona tolua. Te tautala mai lava te tautala mai le vao fo fide vale. Ai watu ai masina o inga iai, siona to lua. La tātou talia ea na o mele le. O le a whawhea mele. Hallelujah. E o a whawhea maule tō vai le tangata. Ti ngā o mai o yopu. E li whawhea na vele na mamele i doai. E yopu po le ale tali ai. Le nau mai o siona tō lua i ate. Yopu fai ia i le atua i ia vave ngai oki. E le ai ona le tangata e maula na tō vai. O le tangata e maulo na whātua tua i le atua. O le tangata fai mai le ate fili whatasi ma le atua. Hallelujah. E whape nā le langono le sāvali le nea fiafi. Ia i loa oe i launga ngana. La se tatou fai tau pe anga kali aku yopu se a kali e piko i sili o ngā le fia i ele te au fai tau. Iolo no winga watangia mai ngā wale heise whatua tua ia yopu. Hallelujah. Hei ono le tangata e mauri tō vai. E loa lava i lana ngangana. E loa i lana tali atu i si ono tō lua. O le tangata e mausa lilo na whatua tua i le atua. In fai fōn tātou whapea. Ana le ngana foi i ruta i siona tina po sona in loa o Naomi. E lei loa foi le tūranga tangata i ruta. Hallelujah. Le tali ruta nai loa i foi lona tangata. I ia le atua. O le mea te halu iai o te halu iai. O le mea te nofo ai o te nofo ai. Whailo nuu mo nuu, whailo atua mo atua. O le mea te oti ai o te oti ai, e tanu ai fo ia. Hallelujah. O le ngana o le alofa moni. Ana le ngana ruta. E le iloa le loto lo na alofa ia Naomi. Hallelujah. Le lau tanto i loa ai fo i walau i loa ai fo i ruta o io se ti nā lofa. Ona o lea. Ma fua mai ana upu ia. Ngana na muli ia i ona whaatino i ruta lo nā lofa. E ala i lo na taumuli muli ai so se mea e whai malona uti stai a Naomi. Aina mo mua osi whea ngainga ruta ma Naomi. E ala i ana upu ia e pe ona iai le nea fiafi. Hallelujah. Mai awa Naomi awa lava ke kawa ngau mai ke au na ia o faia le mea na te fai mai ai. E le mawhai o na o tu ua o e te ara.
o le tangata wa o le ngana le tangata e moni le alofa i loa eo le wha malosia le upu le tua le nea fiafi e noa ta ua i le tanga ngana e iei fo i taimi e luta ai le tai tonu o ainga e fo i taimi e si i ai le leo le tina pe si i ai fo i le leo le whanau po i tātou fo i utama ai ua toi polo ina i tātou e le upu le tua le nea fiafi o toi au ngani mai le upu le tua mo oe mau i le nea fiafi ia mana tua launga ngana. Ia mana tua le tātou ngana, tātou ti tau talai. Aua ne ia luwatu se upu le anga i o tātou mutu. Ai na o upu le lei ati, na e ai mea le lei ma mea o ngā. Ai sea, le anga o loo le laulau whaiva le pule le ola ma le oti. A whaila ele ma whai on tātou pulea. A whai ele ma whai on tātou tāo fiofi, taimi e tō tā mai ai. Taimi o le ita, taimi o le tutupu ai ni wha le tonu ma ni wha whitahuli le vano whai. Le ngata i tonu a inga, tonu whai le kāre sia, tonu ngā luenga. Nga iei fo le taimi e maua i fo inga iau, ngai mea malosi kongo whai ngāru. Ia wa ngalo e li tangata, o ia o le tangata whaola ina, o ia o le tangata wa wawai se ina mai le ngana le lalulanga. Ia o te i le au whai ngā luenga e whaalongo mai ngā o mea malosi a mea lau. Hallelujah. Ia o le upu lawa ia le atua o le upu e toi ti mata ai le tātou sāwaringa, ma toi ti mai ai le tangata au auna i le li. Toi sila i le tātou ngangana. Ia tangia ai o tā ua o tangata whaola ina. Hallelujah. Ma nei ai o le tali a Peteru ia Yesu. O mali fisile Yesu. O le asa o kou whaalongo i tangata. O le ala latou tau ia ta. Maisi o Elia. Maisi o ai o sole au profeta. Fisili lo Yesu ia Peteru. O ia li pera. O le asa o tau ia ta. O mai le tali a Peteru o oe o le kewiso. O le alo le atua soifu. Hallelujah. I tangata ua e ui lava sa whapea o na iai vaenga sato i lalo ile ngana Peteru. Ai o telefo ini vaenga o se tangata ya onga i whale tonu. O se tangata ya onga i mese sele o langa o Peteru. O le mea foile na toi whaea ina muri ane ai Peteru. Ma lei ma whai ai o na toi ave sea lo na fia e muri ai Yesu. Ona waha onga mai Peteru i mea na whaale tonu wa ilan savali. Waha onga mai Peteru i le taimina se ilan tautala. Se ilan ngana na te whaonga ina. Waha onga mai Peteru i le taimina se ai mea na te whaia. O se tangata ea onga mai ni whaale tonu. Aisa, le anga so se tangata ea onga mai mea se ma whaao ngā mea se o ni le sona tā ua i leo langa ma le soifuanga. I le le pine o le tangata ta mai ina ua i loa le wha le tonu. I leo toe lilo le le tūlanga sai ai leo langa au ona o Peteru. Na o an Peteru i le oti wha matu. Ono lea ina ua tali tonu Peteru e se lana ngana n tautala ai. Ua halu lo Peteru, umal fai mai o tele lo Yesu. Ai fai mai na toi tau tino a Peteru. O te oti. Ai ua ne tu tusalo. Fasio le fasa tau ina o au. Malo ua li o Yesu te visu. Na ua tini ya Peteru i taunu uma. Ai sea. Nanga le tangata na onga mai ni fale tonu. Onga mai mea se o le soifuanga. Ua toi faa sao langa ngana. Le ngana le fai mai ai Peteru o te lei loa le nga tangata. Te lei loa le mea nato te fai mai ai. Le ngana pepelo le ngana se. Hallelujah. Ai ua toi wha sao e Peteru o fai mai. I oe o le kewiso. O oe o le ano le atua soifu. Hallelujah. Ia le atu. Ia le tātou au wha fonga o le tātou pokalame lunga o le Global Kingdom TV channel. Ile nei foi tu la fia o le asa u whaafonga.
se toe whaamanatu ale fionga pa ia le atua ma le upo le manai le nei fiafi toe whaamanatu mai le tangangana tonu lava o sila fia ele nganga pa ia o le atua iei teimi e sasi ai le tātou tala iei teimi e sasi ai a te itaua e ngalo ai a te itaua o tangata whaolaina iei le teimi e ti ngaha i le isi tanganta i se upo e aluatu i o tātou mutu se tupau e teimi e tātou tau tala i fo i upo le toi lalo ma le upo le whaia ina na wale ma whai on tātou tau tala i upo le manu malo i loa tā ua i le tangangana i loa tā ua i le tangangana ngana e ola ai o le ngana e whaamalo sia e le isi tangata ina ia fia pe e ona moleri o le ngana e fia e pe le tangata e whai mele lei ai mafua mai le ta whaamalosi ma le tālapalapa ta'i a te ilato mi ia le atua i lana upu le nei afiafi se whaamanatu mo i tāu haleluia haleluia o se whaamanatu mo i tāu e mai ti ngā lava o nei loa e Peteru tā lofa i nona ali i whaola awa umana whai ia Iesu i le amatanga e le tupu me nei Peteru e te whawhiti au le vividi moa wa e whawhiti whatolu mai i atea e sa warn mo mua e le Iesu Peteru ia taluai o mela vai au na tutupu ia wao ngala le whawhiti o Peteru ma mea wa toe au mai e le isi malo si fau o Peteru ina ua ia lamona e se sela na mele sa fai no nani fau haleluia ia o se upu wha malo si na mo i tātou le nea fia le oti ma le ola o lo i le pule le laulo fai ia i loa o i tā ua o tangata fau wa talia Iesu Keriso ia i loa i la tangangana nga ngana e pōpō atu ai le tau au o le isi whamai whamalosi le nga ngana e pōpō atu ai le tau au o le isi whamai whapangalo mai sioso le nga ngana e mawhai ona eu atu i ai le isi tangata whamai taho le lotu sau italia Iesu Keriso e vea mali i mwhao haleluia nga whamai o le manongi o le ola ea e o atu ai le ola i le isi tangata ia le manongi o le oti ia ngā o mea okia ai whawhitai le atu i lana upu le nea fiafi whamalosia oe whamalosia e fo ia toi whawhisili le tā au nanga ma le tā sāwalinga i le atua toi whawhisili mai le nganga o le atua ia te tā ua o a mai le whaunga ina o le tangangana o atangia o i tā ua o tangata whaola ina i tanga o atangia o i tā ua o tangata fau o whanau fau ina mo Iesu Keriso e ale le tangangana haleluia fiu a Peteru e sisi o solo mai o te lei loa le nā tangata mai o te lei loa le nā tangata o ke lei loa po le almena to te whai mai ai haleluia whai mai ai mai le ai mātou te loa oe i launga ngana. Nono inga la iai fo ini ona whale tonu. Pe a whaita te le pu lea la tanga ngana. O ai e tau valea. Haleluia. O ai e tau valea pe a whai e le pu lea la tanga ngana. A ua i loa umai tangata. O i tā ua o lo tātou tala i lea fionga pa ia lea tua. O i tā ua o whaalupe o tangata whaolaina. O i tā ua o whaalupe o tangata keusiano o tangata ua talia Iesu Keriso. E a vea maa li ima whaola. Hallelujah. O ai a whaina be a whai e le pu lea la tanga ngana. E a whaina ai le whaalotanga Iesu. E a whaina ai Iesu Keriso malana whaalotanga. E a whaina ai le atua malana whaalotanga. Aisea. Nanga foi la a se sele upu kutati tau tala ai. Paua le tala tangata.
Fai mai fo il tama o whaalaina. Hallelujah. Fai mai fo il tama e la unga I taimi uma I le upu le atua e vai upu le kaukala. No inga o fianga ia pe a fai tate le iloa na pu lea la tanga ngana. E ta ua la tanga ngana. Lenga ngana le tangata fou. Lenga ngana le tangata ua talia Yesu Kirisu. E te taua o na tangia I la tatau talatu. Ia le tua o le upuna le fiafi. Tauna ia lofa le tua e whamala matili winga lo loto la na fionga e peo na o mai ese sa vali mo ta ua le ne fiafi. Noa o e mau I la tanga ngana. O I ta ua o tangata whaolai. Whamunia le tua I toenga le ne fiafi. O I fo I la tau o mwhai ona mau maili tato o nanga ia fatal fatu ma whawhelo ia tu tau. Ia lava le tua e ala fo I lo tau langolongo mai ma lo tau whafonga mai. Ia talo I le tua. Whamanuia le tua I fuafuanga. Tiutia malawa singa o tutoe le nea fiafi. Ia mese fo I le lau sunga fo I le whatonu lau sunga me kaele preta ma le whatua. Ia I pēr manuia o le tua I lau sunga I tusa ma le tau veina o le nei fo I au nang. Ia au tato po na nea fiafi. Le mana ia le mana vau ngā luenga. I lunga o le tato platform le nei o le Global Kingdom TV channel. Ia tau na ia alofa le tua whamanuia I tato umalawa. O le tato talo. Mātou whaftaita mā ua. Whai wina la upu e pe on whorfulaina le nea fiafi au mai se upu whamalosi mo I mātou. Talo lava ia te oele ia I alu ma le mana ua ia se tasi o le amoa se taimi e ki ai ma whalongolongo iai. Ia whapea lava o na iei le mamalu, iei le mana o lawa fio te momoli atu le savai. Ina ia whao ngā. Ia vea lava o se oso I o mātou o langa wauna ia te oe. Whai fo I wa sasi le mātou ngangana le tele o taimi lo mātou tua. Mātou te tatalo mwha maua lalo ia te oe whamone mole. Whama ngalo mai o I mātou a ua se le tātou mafta. Talo le hele nganga ma le whamola. E wala atu ia Yesu Kiriso lo mātou li ima lo mātou whaola. Ono suafa o mātou wole mwala o toine. Amen. Amen. Ia whamanuia le tua le neitu la fiafi. Ia ono suafa Yesu se fua me manu. Falava Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places He performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize He's no longer here because He has risen and He is alive and He's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in Him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us
in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa atu le fiafi ngo sua la ulu. Le fo matamu sa longa i fo. Fanga i ampalauri. Ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu. Male se lua afe su valu. Ia sa ia isa no malanga tua i sa elu. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nāwa no le lei. Ia te tonu fo. Lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia po no le atua. Ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi. Ia le mi le lea lo afe lo lima lo fa pena na ia fa moe moe le tatu malanga. Ia fa te fia malanga mai lo ainga pa ia se noa. O te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive. Ia lo ia il perfetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo. Ile la lorangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai ona au le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ilea Samoa a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le a tupu foi ia loa no le leile tatou te malanga tuai ia Israelu awane ingalo ia te oe fa mlianga le tua ia o lo tatia yo talima ia o ta ua la volo ia il fuafuanga whafsotai purenga le tātou Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fianga tele fo ilo nei tangata o na ele tasi se saito lo whapena o na tala no matuspa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo whailoa mai ele au la tau o le whapena archaeologist o na maua lewa aenga ma lewa aenga o le mea na fia ile nganga ma misia inu pa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu kusanga ia fungia le tua fa ia fuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu il fa moe ona o Yesu. God bless you. Five time. Hello, Talofa Lava, Pulavinaka, and Shalom. My name is Deborah Tuimbao, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam, Talofa Lava, wa paanga tato Global TV so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga isala elu. Ia e se tau so ole atua ia o se mesa famani na ia ole te la mea le lei uma ai o se o le unga le mango fidua ingale na tatalo ai Yesu Kristo ai tu mai ia ia ma mo se desi tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia awalo fa singo manga fo ima ile o mai male pa ngai ngele tu nganga luenga ai o lo sila mai mo manei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato property di ta sang fo ia fio mai tala mai au ta wo yo lo so te o le tua fa yo lo talo le tua ai mana ia fo o te soli fo i au le tua sa fe malanga lo ia ke te to ne mo finish fa mo yang ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Kristo. Amen. Talofa Lava and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year.
Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during his time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia malu Samoa. Ia olo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa manoa o te malanga atua Israelu. Ia o se fatu puina lava le fia ma le oli. Ona talitonu ese fole faitau le afia o ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vai matu lau ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vai ai le vai tafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 50 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengai ngā peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tala mai e le atua. Ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia. Ia lo wawa noa le lei lea. Lea ua saunia le Global Kingdom TV. Ia le awa noa. Ia e whai malanga atuai. O no le suafo Yesu. Amen. Talo falava. O lo wingoa o e seta wa apsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei awa noa ua o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oi. Pe a whai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafia o te fia whaasoa ia te oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le a fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fia asia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, i le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.